ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل لكم ايه؟ حاجه مفاجاه يعني. معانا لحمه مفرومه هنا، كما بقى اللي انت عايزاها. مش هقولك ايه، ربع كيلو هيعمل لك واحد قد كده والحاجات دي، يعني عشان نبقى واقفين مع بعض وما نبقاش كدابين يعني، مش عايز يزعل. كما اللي انت هتعمليها هي اللي هتبقى موجوده يعني. ربع كيلو وهيعمل لك واحد 2 كيلو. طب تيجي ازاي يعني؟ عندنا هنا حطيتها ايه في الكبه بتاعتي. عايزه ايه، انعمها شويه عن كده، يعني هي مفرومه بس. هنا اهو بعد ما ضربناها شويه اهو نعمناها، نحط بقى عليها ايه البيضه عشان تمشي، عشان تلف شويه حلو في ما دام حطينا بيض طبعا يبقى نحط ايه فلفل اسمر عشان ريحه البيض. حبه صغيرين كده حط على البيضه. احنا لسه هنحط كل الحاجات عليها بعد ما نعملها ونضربها تاني، ننعمها جدا يعني متخليش مش تبقى باينه. ماشي اهي بعد ما نامت معانا كده، بس عامله ازاي عايزينها كده. نفضي بقى كل المقدار دوت معايا كده في طبق كبير كده عشان نحط عليه حاجات تانية وارجع اوريكم. عندنا اللحمه بعد ما فرمناها، بس نعمل ده مبقاش ان هي مفرومه، لحمه مفرومه طبعا لازم تبقى حمرا، متبقاش فيها دسم عشان ما تفكش منها. نحط بقى عليها التوابل بتاعتنا. اول حاجه طبعا ملح، عندنا فلفل اسمر مبروش شويه يعني خشن شويه، بيدي طعم حلو وريحه حلو في اللحمه جدا. واحط معلقه توم كبيره كده عشان احنا هنعمل ايه، عرق لحمه. فعرق اللحمه طبعا فيه ايه توم، ونقلب حلو كده. لو لقينا اللحمه طريه هنحط ايه شويه بقسماط عشان يمسكها، وشويه نشا كمان، واحنا حاطين البيض عشان يمسكوا. نفضل نقلب فيهم ايه كويس. تخيلي كده ايه طري، مش ماسكه ان انا اعملها كده تبقى ماسكه معايا. احط شويه بقسماط، معلقه او 2 على قد ما ياخد معايا، انت اللي هتتحكمي فيه عشان تعرفي ده كويس ولا لا. اللحمه مسكت معاكي بقت سهل ان انت تشكليها، ماشي. انا حطيت دلوقتي 5 معالق، هقلبهم واشوف عايز تاني ولا لا. واحط بقى ايه معلقه بيكنج باودر هنا عشان ما تبقاش مكتومه معايا. واقلب تاني، مسكت معايا ماشي، ما مسكتش هحط بقسماط تاني عشان كميه اللحمه بتختلف. اصل انت مش معقوله هتحط ربع كيلو لحمه، هو اقل حاجه كيلو، كيلو ونص يعني، اقل حاجه. بس هي عايزه تدعك بالايد بقى عشان ايه نفهم احنا القصه. لازم اشمر واديها دعكه بالايد وبعدين نرجع نشوفها تعمل. انا لقيتها طريه شويه، هي لازم تبقى يعني ماسكه في ايدك كده تتشكل، فكده طريه. حطيت بقى ايه هنا، حطيت شوفان عشان ما احطش بقسماط تاني. احط ايه شوفان معلقه كده، معلقتين كبار كده، وادعكها تاني برضو. ادعك اللحمه كده لغايه متبقاش تشبط في ايديك، تبقى سهله ان انت ايه تعمليها كور، تعمليها حاجه. وتصبري شويه عليه عشان الشوفان بيمتص السوائل من العجينه اللي فيها، ما تحطيش حاجه تاني يعني. هما كام معلقه شوفان كده، انا حطيت معلقتين كبار. بدعكها كده لازم بالايد كده يا جماعه، ما ينفعش بمعلقه بصراحه. هدعكها معايا كده هوريها لكم بعد ما نخلص، بس الشوفان هو اللي هيظبطها شويه عن البقسماط كمان. في نفس الوقت صحيا احسن يعني لينا من الدقيق والدقيق الابيض وكده. اهي بص ابتدت تجمد معانا اهي، حتى ايه، وكل ما اقف ما استنى عليها شويه هتنشف شويه عشان الشوفان بيمتص السوائل من العجين. اهي ابتدت تجمد معايا شويه، مش هحط بقسماط تاني، هستنى شويه لغايه لما اشوف نتيجه الشوفان.
اهي عملناها كده لما بقت بص كتله ازاي كده ناشفه. عندي بقى ورق زي ده كده بحط فيه كيس من بتاع التلاجة، كيس عادي اهو، حطيت فيه شويه زيت عشان يبقى سهل ان انا اطلعه، واحط كده حته لحمه، وعندي اللي هو بهرس زيت بطاطا ده، البطاطس دوب كبير كده. واضح معانا ده كده شويه، احط حته تاني. احط حته تاني. نفضل بقى نتك عليها جامد كده بالمكبس ده لغايه لما اتاكد ان هو كله ايه بقى قطعه واحده. طلع بقى الكيس كده واشده من البطرون. شايفه شكله واحنا دورناه. واضح معايا. انت عايزاه بالسمك كده ماشي، عايزاه ترفعيه ماشي، انا عايزاه كده ماشي. اوريكم اعمل فيه ايه بعد كده. حطيناه بقى في الورق الاسترتش ده، نقعد نلف فيه كده، كل ما تلفي فيه كده بصي ياخد شكل الاسطوانه بتاعتها. صغريه بقى على قد الورق اللي عندك، حافظ عليه كده عشان ليه ما يتفتحش. هجيب عندي ورق الزبده، هو بقى خلاص بقى عندي دايره اهو، هلف بقى عادي. هي اول حاجه ده الورق اللي هو الاسترتش ده هو اللي هيبقى مهم، بعد كده عادي بقى. ورق الزبده بقى كمان ندوس عليه كده عشان ايه نبقى محافظين على الشكل يفضل كده زي ما احنا. بعد كده هنجيب الورق الايه، ورق الامونيا ده او الورق الفاين ده، نبتدي نلف بقى. معلش هو تعب شويه بس نتيجته بتبقى حلوه. خلاص الورق نحطه هنا زي ما احنا شايفين كده، نقفل جامد من الناحيه التانية، نتاكد كويس عشان مفيش ايه حاجه تخش. ونلف فيه برضو كده عشان ياخد ايه الاسطوانه بتاعتنا بقى مدور كده. عرق لحمه اهو، عرق اللحمه دلوقتي وصل 500 جنيه. اخر حاجه عندي هجيب الكيس الحراري واحطه فيه بدل ما اسلقه وميه وكده، هتسويه في الكيس الحراري. عندك مثلا كميه لحمه هتعملي كذا واحد من العرق دول ماشي، عندك واحد بس هتعملي كده. طبعا احنا كميه اللحمه عندنا، انا كنت عامله حساب ان هعمل ايه واحد كبير كده، بس الورق دوت اللي هو الاسترتش دوت ما كفاش يبقى طوله يعني بصراحه، فعملت واحد صغير، قلت اعمل واحد تاني جنبيه يبقى مضمون.
عندي هنا صينيه عاديه هي ألمونيا، احط فيها ميه ايه مغليه من الكتل كده عشان ما ينشفش معايا. احط ايه معلقه خل كده ولا معلقتين كبار عشان الألمونيا ما تسودش وتزرق. وارص عندي ده كده الصوص الحراري، احط عليه كده وعلى الفرن بقى لغايه لما ايه ساعه كده هتمسكي كده تلاقيه جامد. بعد شويه تروحي ايه قلبه الناحيه التانيه كده منه يتحمر بدل ما اسلقه واحمره. ممكن ايه يبقى تسويه واحده بس بدل ما اسلقه واطلعه كده. وما يطلع من الفرن اوريهولكوا. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ دي كوبايه برغل معايا اهي او كوبايتين على حسب ما انت عايزه، بس هي كوبايه كويسه. نحط عليها ميه مغليه، ميه من الكتل، اغرقها ميه كده. شايفين؟ واسيبها منوعة بقى ايه لغايه لما تحس ان هي ملت كل الطبق اللي عندي ده. وبعدين نرجع اوريكم نعمل فيها ايه. ماشي اهو يا حبيبي بعد ما طلع معانا بص له، مش بقى سلقته وبعدين حمرته، هو بالبتاع اهو. هو سخن جدا، انا قطعت على قد ما اقدر يعني. عرق ولا مش عرق اهو. بعد كده برش عليه مثلا هنا خضره كده، ها زي ما احنا اللي يحب بقى بطاطس شيبسي دوت. عملت هنا بقى جنبيه رز بالخلطه اهو عشان يبقى ايه لاخر كانه عرق جنبيه رز بالخلطه، زبيب وجوز اللي يعجبك يعني اللي انت تحبيه. والرز طبعا احنا عارفين كله بيتعمل رز بسمتي، رز عادي جدا. وده رحت حاطه عليه الزبيب والحاجه من فوق كده، ما بحبش طعم الزبيب والمكسرات مثلا ياخد سمنه ولا حاجه. يا رب يعجبكم. يلا